Dva burazera prave monstruozno dobre sendviče. Danas idemo u lokal Babalu koji posluje 9 godina, a nalazi se u samom centru Beograda pri vrhu Skadarlije. Na prvoj stanici isprobavamo mog favorita koji se zove Čvarkov, a ovde svaki sendvič teži preko 400 grama. Koriste isključivo sastojke od domaćih malih proizvođača, a ovde nam Mire pokazuje kako po drugi put stavlja maslac kako bi sendvič lepo zamirisao i zahrskavio. Što se Čvarkova tiče, ovo je bomba. Uzduž cijelog sendviča se poslažu duvan čvarci, svinjska pršuta, kačkavalj, prženo jaje, vitaminska salata se malo osvežite, 3 kuglice kajmaka i tartar. Košta 650 dinara i molim te, nemoj da brojiš kalorije ako ovo poručiš. Sviđa mi se energija lokala kao i simpatični Mire koji odvoji trenutak za svaku mušteriju, a ovde gledate u jedan sulud sendvič koji se zove THCF 44, što implicira sledeće. Ovde imamo 4 vrste mesa i 4 vrste sira. Što se mesnog programa tiče, tu su marinirani juneći ramstek, grilovana piletina, dimljena pršutica kao i prepržena slaninica. Ovde se dodaju da kažeš burger sastojci, sendvič je brutalan, a ako uspeš da ga savladaš sam, mislim da ne moraš naredna 3 dana da jedeš. Na poslednjoj stanici imamo jednu malo laganiju varijantu, a to je dunjin sendvič. Ovde dodaju jednu pozamašnu količinu piletine, čilito, kao i domaći cezar sos u kome se osjećaju komadići parmezana. Sa strane sam dodao i njihov domaći sos od belog luka, vidi ovo, kida. Babalu pored ovoga u ponudi ima paste, salate, a i nešto lepo se zasladiš u vidu ovih mekanih palačinki u koje ubace euro krem dok su još vrele da se lepo otopi.